Ke Jingdheng kali Palat asor Shillong, kalau buat jing iki bubun hakalet kawan. Namar kata, nakaliang kaseng hinyau trap integrated territorial organization milim area, minta kasing khat santarik guluber kalau let banyak kendo bat superintendent of police traffic ubadai kmi asor Shillong. Halor ke Jingdheng ki truk ki bakit Palat put, bat ki bayat klem depor Surok ba apa Shillong, kabelapin kem ya kalet kawan upat ba. Ke Hito kalau Ujor, Sha USP bu untuk lar Halor kini ke Jingdheng jang ki try kali truk. Jaka in gijing blok kenika traffic create problem mai fi tam au school te na school ingka pai baru kunju te nak leng ni ka sang lawan potential speed traffic ingka discussion ba pani issue tang ba solve no kam issue mo te ka jing tam jing jile ki kali lai kali overload truck overload ina ka sport film kiyo ka boro de na kading bom simcha ka traffic department dan re habang nilai kan nilai syong meeting wilayah keren bu SP traffic nya teman saka dan ju niat clear saka transport department te uang ba kami kini juga traffic police mereka ketika jangka transport department banle itu banle itu dan re kebalingo ke basul ngo mentah pakolong ba kumno ya ka fine part ya ka fine nada ki ibat college ka traffic department kan ya kalau kita ni tentu mau ya ka nakaleng ka police department kali elo kani man kanum naka kanum ja su kini ja naka passport ja kumiti pan claim truck ne ban kan antam ta school ka semjike ai na bat pai ba kumju kali kawan ta siwon